kaya po nung stoy nagaliang yung ka kumunjungi ka Green Tech Foundation migilian dia bat hakni program ka kabala lamsmat ka GTF was Kecil Division haringkat keji trilang bat ka latenrai Eco Tourism Cooperative Society kumbat hiui ngatrai kani ka jabo kabalalang hangni kalau ka ikai ka ba snuk hia mensim kalau ka ikai ka ba pangnut kalau ka ikai ka ba nimla lese ban supai pangdak smat henrai misim ya kani kesenjam ka menta nintong nipan ka jingya trilang nakipai ba jong ka sornong stone ba ai ka jingya trilang ka jong pibat ni tanda kapapin sangino ban berat yonyut nakiyeng kisam habab hiyaj nakilimti kisenkin nyimpan bun ka jingya trilang nakliang ka jong pi nyimsim hiya kani ka kamram ka pamenta kabangin sedang bat pengpuja kani batkan numput tang menta kasni nila pajing to sudisi nila pajing to sa kapiyesi nila pajing to su amale nila pajing to sa usim sekirang ba snong segisang samla nyipan ka jingya trilang jong pi baro island kejeng kersan ngaterpat island kejeng kersan ngamarkan ni kasni kabangin hiar ban pengpuj mentaban kit yune unyut kada itang kejeng sedang ladang niyo kejeng trilang nang ni sakbat ngimuan ra ki machine iban lift hi ya kawes ya kajabo nang ni ngimuan ra kibut ibangin buru wat ya kibut operators nang hangi bakin lum ya kijabo de minum penjerong ya kani ka program kejeng ni rai tangkawe sai hisin na snow ban pan kejeng trilang namarki parasamla na kani ka sinong ru idon hangni snow ba island kejeng trilang kejeng ni batsa kawe ngilapan kre kiliflat ki kijing to ibangin penpoi haman ki tluyen tlusan ibasyong ha ki catchment area hasilentar jong kawat non ba wa non den bat kini kiwai kini catchment area iba ka contribute ha kawis na kita kijaka ni sutho bat ni tipa bakawa non ba menta kadon ha kakerdan kalarung na kawe kiwa na kilais pa san kuwai tli kiwa kiba jebo tam hakari kawa non ba kutip bakadai lupa kawe bat na ki imnyo tli kiwa kiba jebo tam apo kajala megilia kumba kutip kawa umkha kawa umsirpi kawa umtru kawa gerhukha kawa mentudu bat kawa non ba kadai kawe nisim ya kadai kesenjam kalong ba ladang ngila bat pinkela bat kajing keli kalong ba balingim lah teh lada kum kinung song snang ni ai kajing trilang ni mi sakmat balingim lah dia ladang ni kani kajing sedang tajung ni nang ni nawa non ba kalong kabajob ngin hiar sa kiwai kiwa ngin numbu hakmat bawat ya kawa ang kha wa sepi ngin numla ngin la tai ladang ni ya trilang baladang ni mi sakmat bat ni yang rasang kawe de wat ai ba kani kawa non ba menta bat kawa non deng kiladon hatemir bakin sa kelano bat kin sarung no hakakerdan jong kawa ang kawang sepi ko kipay ba nong sosnong jong kasarnong stoy wat ai ba kikun kikti kijong pi kenong kajing tem wat ai ba kilong din mandin kijong ni kenong kajing tem snubha ai kajing kersan yang ni bat kajing kersan sai sisen nganong nganom panbon nginom panbon ngipan tangdak papin sangeno banbret ya unyut ujabo na kilong yen kilong san kijong pi niay kublay ya kitim kiblay ya poy ringkat hakane kapor nadu kisang samlasnong nadu ka latenrai Eco Tourism Cooperative Society bat kantame ya kinunyalam jong ka GTF West Kecil Division ya iba Thomas ya iba Lursyai kibala lese kiladai maki kibalam smat ya kani bat nilai na ka GB governing body jong ka Green Tech Foundation misuan bat kersan tingay skam bagani ka program kanlang kabajob ay bagkipay pa nung sungsnang kinyo ay kanay kakubor bat sa kamay nga kuwapan ong namar bangilapan kajing kersan yausim yakisnong yakisang samla badigibor district nginyay mentay kini kajing to kiban poy sapi kinlong tang kajing kerpat lada ngimyo kajing trilang lese ngamong tang nakliang jong Green Tech Foundation mulai ringkat bat isnong bat kebor district
ngihap ban le rakabor le se ngihap ban penungkam dagi bai kiputro tementa ngipan tak jing trela ai kakti kamon kakti kadang yangi nang bakawa numpa kan im kan ne nabataki kun kikti kilong din manden gijongi kublai sibon